Amazina ye nyakuri Alvaro Antonio Garcia Perez yavutse ku ya 2 Gashyantare umwaka w'1975, azwi ku izina rya Professeur. Ni umukinnyi wa filime mu gihugu cya Espagne wamamaye cyane kubera filime yakinnye yaciye ibintu ku isi na Casa de Papel cyangwa Money Heist. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Professeur. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel tuguhaye ikaze. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro mugezeho umunsi ku wundi. Iyo abasore baba barakinnye filime muba mwarakunze ariko mutazi ngo ni bantu ki. Reka turebe amateka ya Professeur. Amazina nyakuri Alvaro Antonio Garcia Perez yavutse ku ya 2 Gashyantare umwaka w'1975, avukira mu ntara ya Cadiz. Bidatinze we n'umuryango bimukira i Bujarats mu ntara ya Cordoba. Professeur afite impamyabumenyi muri Communication Engineering. Nyuma yaho yaje kwerekeza mu bintu byo gukina sinema, aho afite impamyabumenyi aho yarangije muri Escuela Superior d'Arte Dramático de Cordoba umwaka w'1999. Yakoreye impamyabumenyi y'ikirenga mu gihe kingana n'amezi abiri muri kaminuza ya Tampere. Professeur yaje kumara igihe kinini muri Finland ariko bidatinze yimukira muri Madrid. Professeur afite imyaka 33 bamusanganye ikibyimba ku kibero cy'ibumoso, maze abaganga baza kumwitaho aza kugikira. Professeur nibwo yaje gutangira umwuga wo gukina filimi. Professeur yatangira akina filimi yitwa Central Hospital. Yakomeje urugendo rwo gukina filimi aho yakinnye muri seri yitwa Ray Driver, yakinnye kuri televiziyo yitwa Plant 25 kuva mu mwaka wa 2007 kugera ku mwaka wa 2008. Akomeza gukina yitwa Adolf Asiro muri seri yitwa Bandolera. Professeur akina ari Gabriel Areta muri The Soap Opera Omar and Temples. Uyu mugabo Professeur ntago asanzwe. Kuva muri Puente Viejo nibwo Professeur yakinnye seri yaciye ibintu ku isi yose na Casa de Papel cyangwa Money Heist. Iyi seri yarayikoze ikundwa n'abantu benshi batagira ingano. Ibyo byatumye Professeur amenyekana nk'umuntu w'umunyabwenge wakoze plan y'ibisambo byari bigiye kwiba banki, maze umupangu bikaza kuwugeraho agaragaza ko yarwanyaga leta ariko kubera ubuhanga bwe akaza kubigeraho. Ibi byatumye Professeur ahabwa icyubahiro gikomeye ku isi, bakamufata nk'umuntu w'umuhanga. Iyi filime yitwa La Casa de Papel yasohotse mu mwaka wa 2017, aho yabanje guca kuri Antena 3. Nibwo Netflix yaje kubona ino filimi, maze Netflix iza gukunda ino filimi, maze iza kugura ino filimi, maze Netflix icyo yakoze yakwirakwije ku isi iyi filimi, abantu bose barayimenya kandi baranayikunda. Iyi season byatumye Professeur abona akazi, aho Netflix yamuhaye akazi, maze Professeur akina filimi yitwa Mirage. Professeur kandi yakinnye muri filimi yacaga kuri TV yitwa Movistar Plus mwaka wa 2019, aho yakinnye filimi yitwa El Embarcadero. Akina yitwa Osier, umugabo wabayeho ubuzima bubiri abana n'abagore babiri batandukanye. Ibi bintu biratangaje. Mu Ukuboza mu mwaka wa 2019, Professeur yavuze ko atangiye gukinira igitangazamakuru cya Amazon cyitwa The Wheel of Time. Muri Mata 2021 yatangaje ko yatowe nka Sebastian Elcano muri miniseri Bound.
Porofeseri yagize uruhare muri filime yitwa Immaculate, nayo yakunzwe n'abantu benshi batari bake. Porofeseri mu mwaka wa 2019 yatwaye Best Actor muri Iris Award. Mu mwaka wa 2020 nibwo Porofeseri yahawe award muri Best Actor in Miniseries muri Original Series. Mu mwaka wa 2020 nanone yatwaye kandi Best Actor Zapping Award. Mu mwaka wa 2021 Porofeseri yatwaye Best Actor in Spanish Fiction muri Honors Award. Wakoze kureba iki kiganiro, mpamagara Gustave. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro tugiye kujya kubagezaho bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Ciao.